Ngane kuyaxolisa okubhlungu ngengane ayitshelanga mina mawayo yabonwa i-student teacher ngoMarch ka2023 esikoleni. Student teacher sabona ukuthi lengane njalo mangena isifundo se-LO iyaphuma iyabhanka eclassini wabese eyilandelela ingane. Mina ingane ayikazi ingiqonde kanje ingitshela ukuthi ena ma udate uyangiphaza uyangihlukumeza akazi. Kodwa ngase ngibona ukuthi kune tension phakathi kwabo kuyikuthi anginaki isikhathi esiningi la endlini bengihlezi ngingekho. Bengibona vele ukuthi okay beba neanger methi ukhuluma naye ngimkhuze ngithi mina awukwazi ukukhuluma nomuntu omdala kanjalo athi ngoba wazi ngithi angazi ini bekube ukuthi ingane ithuli. Kodwa mina i-report angikaze ngiyithole ngengane. I-report ngayithola esikoleni ngabizwa waze wena otatazelayo wafona wabuza ukuthi ngenxa ukuthi ngibhizi mina why kungayi wena uzokwazi ukusuka emsebenzini uye esikoleni. Leyo report esikoleni isakhona ukuthi wena wafona wathi mina ngoba ngibhizi why kungayi wena. I-report le ngayizwe esikoleni akaze ngizwe ngengane. Mina ayikho into engayikhumbuli mina. And lo mhla ka10 kaAugust ka2023 it's because mina ngangingekho right. Yena wathi ngamcela ngathi angikwazi ukuthi ngingakhuluma nomuntu esimaziyo. Because lento ngikhulume nawe and kwakunzima ukuthi ngikhulume naye Xolani ngeke ngikwazi ukuthi ngithi uhlukumeza ingane yami like siba uthu kanje angithi wena uma ukuthi yenzile lento uzongigoqa goqa uthena ngiyaxolisa ngcono sami sokhuluma nomuntu esingamazi sahamba ngempela kwawuyena organizer i-social worker la kaMasipala la sePan Town sahamba ila ezwa khona angitshelwanga mina ingane ngatshelwa esikoleni right ke and then amaphoyisa udaba wathiwa okay amaphoyisa salandelela